close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Karena virus yang lagi viral di seluruh dunia. Yang kemana tadi nak mama? Hah? Mana tadi mama? Ke mana besi pisang? Mana busi pijak sangat mana ko pisang? Nah, bodoh lah ke mana besi pisang mau nengoma. Ah, nah hebat matunggu mo ni dukun ya tusong ni. Biarlah naya mulai doko masalah Ah, ni. na pala dong damang dah. Ah, lima mun behera na. Kaya na po bawa. Apa niya itu mak? Kau ini. Udahlah yang bercanda itu ah. Pak, yang pengen aku pakai masker dah. Ngapain kau pakai masker buat apamu itu? Keren nampakku. Ah, keren kau bilang. Buat apamu masker? Sama orang aja sekarang udah mahal masker dibikin orang itu. Ah, buat apa sama kita itu? Berapa rupanya satu? Ah, nggak tahu lah berapa itu. Daripada beli masker mending kita beli pisang 6 buru itu kita. 6 buru yang mana? Ah, 6 buru yang jual pisang lah. Ya tahu aku jual pisang, nggak mungkin jual masker. Ah, udah turun lagi kau le. Pupunai pa hulu cong ni cong gosokat ko. Ah, diamlah kau di sini dulu. Kenapa? Ah, kan mabatuk ko jadi. Medok ko soho nih. Soho mah udah bo. Ulang betul minta musuh ada bo. Ah. Dari ribu di meholang na sandia sa jodoh. Pupuna marmayap ko cong ni. Nasan dia dudek, ni muda buaya. Ah, mana lagi zamannya sekarang dibilang-bilang gitu. Why not, Daddy? Why not daddy? Bikaos pakai celana panjang baju kaos. I don't know what apa. Ah, udahlah nek, udahlah. So mau ada bo, ulang beda bo. Ah. Au memang. Oh, macam-macam. Lu. Udahlah. Lewat jauh udah. Lewat ulang iban batut nama curiga kan bodat. Kurang ajar memang mundi gua. Mak udah ada nih pakai mama ayo main TikTok leh. Enggak ada paket mama lagi pula, udah capek mama. Udah ngantuk mama nak Galu aku sama mak nggak ada kerjaan. Apa nggak ada kerjaan? Kerjakanlah PR-mu itu. Oh gigit lah kau nanti dah. Aku dulu yang gigit mama. Gigit lah kalau sanggup kau gigit. Gari maramodo mat kamu. Oh, alit tunggu pala umat no pitong yala pala biya do pegari mo do mi acho aso cepat ko. So cepat mau nasibuk ko. So cepat mau niya. So cepat madaw cho to ko ni siram biya marbado pisang niya siya. Cho par jo lali tabari na sanga dihita. Ang rasokin ato dia. Lagi pula pisang yang itu. Yoy. Na dihoy niya. Tala na ima pang anot tago idia do pe. Nahebat matuk ko da. Para mo pisak suap pisang mo tong. Ang gumaro daw mo niya pisang na madaw taw lockdown. Stay di rumah aja na hebat maho.